أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل أذكركم بقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. In mahulinya mga pelanggungan mulia haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi katanya masih
timitindog sarta nagguhula pihahanti sin Allah tabaraka wa ta'ala halaw man sin dunya. Amoy in dunya hamasabihaya unini mayo na in piyag-akan, iban piyagbiddaan, iban sin dunya hamasa nakauna. Karena amasabihaon mga tayo manghudaa ma Islam bang nato kita-kitaon. Sarta kiyasato pansing kita niyo hamasabihaon ini. Sin mga bulan limabay, pituhan limabay. In mga perkala ipagparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala bilang tanda sin Tuhan Rabbul Alamin. Amoy in piya kita sin Tuhan Rabbul Alamin in kakawasahan niya, in kudrat iradat niya. Kabasaran sin Allah tabaraka wa ta'ala, panggaosin niya, amoy in wayroon makaliw sin katinggihan niya. Kaya in mga hipagparatong sin Tuhan Rabbul Alamin, amoy in magsuno-suno na hadya magdatong. Dahil hamulan-pamulan, ipagparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala, ipagpakita kato niyo, in kakawasahan niya, amoy in di tuod, kariuhan, sintiap-tiap sulakan ng kato niyo, sarta di kaagpangan, in uno-uno na ipagparatong sin Allah ta'ala, din ha mga tanda niya. Mga tayo ng hudaang Islam, in katanda-tandaan sin Allah tabaraka wa ta'ala, kaya masahan sin kita niyo. Dahil matikmil masa, santay pabihaon ini, amunin nag-aabot-abot na, ipagparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Biya sin mga aramala, kaya sa ako sin kita niyo. Aramala, bagdatong hawla ta. Bumangat di hawla ta, santay pahula duraing. Pagkakitaan sin kita niyo ha mga news sa social media. In magjato. Hapilay bulan limabay. Magurol-urol. In aramala hipagparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Yaon na in pagbustak sin volcano. Yaon na in paglinog. In paghangin na kusog. In pag-ulan, nag-aabot-abot, amoy in mahinang sababan, magbahain kauman, magbahain kahula-hulaan. In inikatan mga tayo mahudaang Islam bilang panghimati sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa pagpatarang sin Tuhan Rabbul Alamin, sin kakawasahan niya. Amoy hindi napakit in tiap-tiap sulakan ng kapo niyo. Mag-abbo-abbo, magpakabbo, labi na pa Tuhan Rabbul Alamin. Karena wayrun gaos wal upaya malaingkan tuputong gada pa Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wala quwata illa billah. Way gaos way upaya malaingkan in gaos iban upaya tupot na tunggal Allah tabaraka wa ta'ala. Di na po kaagpangan matay mo da agama Islam. Sarta dumagpat indahit ibang bura. At pangatayan sin tiap-tiap siulagan, bang awan ipagparatong sin Allah ta'ala, rin nga mga aramala, diya na sin mga paglinog sin bago ini. Kaya na naman sin kita niyo, di hawla ta. Tanikyan, nakaibaran nila, Venezuela, arak di Japan, ibuhan, inalangga na, sin pagparatong sin Allah tabaraka wa ta'ala, sin, dahil mga sundalo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Inikatan natin mga daarang Islam bilang pamikay-ikay sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ang kalirapan, amin nalirap kau hari kau minsan magpakatumpong patuhan na bola namin. Inikatan, yaratong sin Allah tabaraka wa ta'ala, malingkan, pagpahang daw kay mo yato ipon sin Allah. Pamukay kay mo yato ipon sin Allah. Inhasupaya kau makatali sin kabasaran, katinggihan, katawasahan tunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amin matay mo da agama Islam intiatarang sin Allah tabaraka wa ta'ala. Tapanan niya mahamul liya, Quran mahamul liya.
wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Takhwifan li ibadihi liyastayqidu min ghaflatihim. Baik asin Allah tabaraka wa ta'ala hama na magkulang maglami singkalam sintuhan da bulalamin. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wala kami nagpara, ay di kami magpara rin na makatanda-tandaan na mulong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ang malak, paghinom, paghinustakila, ang pes, bagdating pahilata. Ininidayin ha mga jundun min junudillah. Sundalo rin ha mga sundalo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Di na mulong sin Allah ta'ala pagparain mga ini, malaingkan inmaksod sin Tuhan da bulalamin, illa takhwifa, takhwifan na ibadihi, pabuhain sin Allah ta'ala pa mga ipon niya. Supaya makananambuha, inipon sin Allah tabaraka wa ta'ala, liyastayqidu min ghaflatihim, supaya makabati sila, mapukaw sila, makatayo sila din sa kalilapan nila, kaamuin kialupahan nila in Allah tabaraka wa ta'ala, kialupahan nila yung pag-akhirat nila, in Allah tabaraka wa ta'ala, haulun ibang riba niya, kadang ataw nagmamaasiyat, in pagparatungan sin Allah ta'ala sin parkala dia ini, supaya makawin sila magbalik, maun pagkabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ang paing mga parkala, dahil mga tayo mahudaara maislam, lando makaramag, lando makadahit. Mayroon tiyak-tiyak sulagan, sibo dahil bariman, hibukon bariman, bang dumatong in mga aramala sin Allah tabaraka wa ta'ala, tanto matanhod sin bukain pangatayan nila. Ikaw pa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ka, kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha ra'a riha asyadida, tagayyara lawnuhu, wa qama, wa qa'ada, wa dakhala, wa kharaja, khawfan min an takuna adaban, wa kana yad'u qailan, Allahumma inni as'aluka khayraha, wa khayra ma fiha, wa khayra ma ursilat bih, wa a'udhu bika min syarriha, wa syarri ma fiha, wa syarri ma ursilat bih, kama naha an sabbiha, li'annaha jundun min junudillah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin napi sin Allah tabaraka wa ta'ala. Dahil nakatan nano siya hinan na hinapusan. Rasul sin Allah tabaraka wa ta'ala. Gawin in pag-iman panawhid matag pa Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila yasabot sin kasahabatan. Labi mo ba yung asawa niya? Ummul Mu'minin, Aisha radhiyallahu anha. Kaya rayta in kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang siya magpakasapit, hangin mapusog, magdatong magto, tapunan nila, pahula nila, hanasan niya pa siya. Lawsin mga kasahabatan, kakayyara lawnuhu. Bang pagkita niya maghangin na, hangin mapusog, matinda inwal na sin pamayhuan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakitaan mo pamayhuan niya yung hanggaw ilan buka. Muwain Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aw hangin mapusog. Nagyanin namang malinog, at ang magdinog, majagjagin din eh. Minsan hangin mapusog, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, matindain wal na sin pamayhuan niya. Wa qama wa qa'ada. Sampai din magkaw kaingat in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uus siya tinindid, uus lumingkod. Wa dakhala, wa kharaja. Sumud pa lang sin balik, gumawa din halay. Tanda sin kahanggaw niya, kakitaan mo lang naroon na sipat niya. Doon ang pamayhuan niya, in siya miwa at tawakan makanan ng buka. Bang awang hangin magpusog magdagpak pahulasin sila at tawakan pakroman niya. May tayo kinuha in Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawfan min an takuna azaban, kaya sinhanggaw niya iban buka niya, damag niya, in arakala inyaon, adab din Allah subhanahu wa ta'ala di pahadun niya. Amo yan mga tayo mga agama Islam, hangkan na inkaunan niya, laos yung kasahabatan, wakana yadaw kailan, inkaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampay mangindua siya pa Allah tabaraka wa ta'ala. Bangaon mga aram wala magdatong. Mangindua siya pa Allah tabaraka wa ta'ala, inipamong niya, Allahumma inni as'aluka khayraha. O Tuhan ko, pagayoon ko kayo mo, karayawan niya ini. Karayawan sin hangin, agin kara mo ini. Wa khayra ma fiha, iwan sin karayawan halauman niya, wa khayra ma usilat bih, iwan sin karayawan namun sabab piara mo siya,
wa a'udzu bika min syarriha. Demikian ya Allah, magpatilibon ako kay mo ng hakangian sinhangin ini. Wa syarri ma fiha iwan kamian halawan sinhangin ini yara ini. Wa syarri ma ursilat bihi. Demikian magpatilibon ako kay mo. Dahil ha sa wawanhangkan mo siya piara. Kamanahaan sabiha. Biya dasin law na nang lang siya. In ipapamangong. Aon kang ako niyo. Tiba ko rin mga buhawi. Tiba ko rin mga hulos dakula at tawakan hangin mapusog. In yadto nang lang in Nabi sallallahu alaihi wasallam. In manisara ko. Ang pamungbuhon mo. Pamungbuhon rin mga hangin. Dakula biyayan magdatong. In yadto rin mabaya in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di annaha jundun min junudillah. Karena inyan sundalo rin ang mga sundalo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Diayad ko mga tayo mga araw na Islam. In kaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang siya magpakamasa. Hamasa nila. Magpakasakop siya sin mga hangin dakula iwan aramala magdatong pahula. Amo yan kung pamingawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ita amo yan kung napatot hinangon apabila ay aramala mga tayo mga araw na Islam. Bukong mang di ka po niyo. Hamasa na po. Nagkaon na sampay pa nila yun. Aon pa ang mga kalimbalimbahan na tapupuan. Bang maglinom. Magpukpuk si mga pungkang. Magpukpuk si mga basi. Insa ka ula-ula. Amo yan. Ipagdud na nila sundinom. Ipagdud na nila si mga hangin makusog. Iwan si mga aympus, iwan si mga buhawi. Inyan tusulang asun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod bihayat to in kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tukod pa yan. Sampai magpamindua in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In arina Allahumma la taqtilna bi ghadabik. Wala tahlikna bi adabik. Wa atina qabla dhalik. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, utehan na mo. Ayaw mo ito kami pataya. Sabab sinduran nilastil mo kamo. Demikian ayaw kami Georgia na. Sabab sinpangagabi mo kamo. Demikian lakpasi kami. Dahin ha kamudarakan. Makauna rin hari panumatong. In mga aramalahi pagparatong mo marikamo. Bihayan mga tayo mga udaarang na Islam. In mapatot hinangon singkita niyo. In Nabi sallallahu alaihi wasallam magpangindua ako Allah tabaraka wa ta'ala sindua sa rayaw-rayaw magpatilibon ng hagangian sin uno na aramala sa pangayoon ng karayawan diara sin uno na aramala ipagparapong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ang yadto mga palangan mulya harama sin Allah ta'ala in baytakatu sin kasahabatan tungod pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga palangan mulya harama sin Allah tabaraka wa ta'ala in mga parkala, aramala pagparapong sin Allah wa ta'ala, kung tumon sing kita nyo, hipagparapong inisin Allah wa ta'ala, bilang launta luna atawakan bunga sin kagahinang mangi sin tiap-tiap ipon sin Allah wa tabaraka wa ta'ala. Di niya pagparapong in mga linom. Di niya pagparapong in mga hangin makusog. Puno mo aramala, malainkan bangyan tiara kung sin Allah Ta'ala inyan pasalsin kangian atawakan limabaw na in kadaluhakaan habaw sin bumi. Limabaw na in kangian in maasiyat sin tiap-tiap silagan habaw sin bumi. Ang yan in sababan may sin Allah Ta'ala ipagparatong in mga karkala diha ini karena hasupaya in mga mano siya namintang tininsap din hinang nilang kumarayaw salta inyad to ipagparapong sin Allah Ta'ala bilang panghimati hasupaya makapagtawag sila patuhan nila Rabbul Alamin. In Allah Tabaraka wa Ta'ala nagparman hakitab ni mahamulya inagisin Allah Tabaraka wa Ta'ala wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wa yirun atawakan ulo-ulo na musibah dahil mga musibah, amuin dumatong mon kanyo, ipagparakon sin Allah Ta'ala musibah, tabi na kasabat ay dikom inyan, pasasin result, sin kakahinang ni mangi di halawman sin dunya ini, wayakuan kathir, sa in Allah Tabaraka wa Ta'ala, masimasira, nagdirihil ka maapang intuhan na bulanamin, haka matauran din mga maasyat na hinang singkamo. Biyayad tinuatay mo da arama Islam, matarang ayat, nabas ka tayo na doon, in mga aramala, ipagparapong sin Allah Ta'ala, in ini, pasasin maksya, nahinang sin tiap-tiap siularan, karena hamasabiyaw, in mga tayo na arama Islam,
limahil na, timampal na, nagbanyatakan na, hinang maksiat hama sa bihayaw nin. Yaon na yung paglaod, yung pagbilay, antara si mga manusia pagkahit. Sampai si maglawlahasi ang magkaukampong. Damit yan, maaon yung pagpili nila, alta kanya pa kanya. Yung pag-usaharang hama sa bihayaw nin. Limabaw na hawla. Bukan makna pagpare. Inihinang humusasin ng harap. Sampai simbangsa kahanga sa biyaw ini. Wala na pagtali. Bang ikaw sa nila, ikapagdaya nila. Masira sila umusahan. Isan kayo ingatan nila. Matarlan. Hapangatod nila, hapanghati na inyo. Hiarap sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mga matay mo na Islam. Sababan kan ng pagparatong sin Allah ta'ala. Yung mga perkara. Di na ito kawayaan. Pasal sin limabaw na inhinang mangi di hawawaw sin gumi ini. Bilang sin Allah tabaraka wa ta'ala. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Lang sin Allah tabaraka wa ta'ala limahil na lang na nagbanyatakan na iyong kahalubiluhan hawawaw sin habing lupaan iban hakarir kinlawran bima kasabat aydikum bima kasabat aydin nas insabab hangkan na nagmanyatakan na in kajaluhakaan in kahalubiluhan hawawaw sunduri kana sin katahinang sin mga mano si hawawaw sin gumiin. Ako nagkaroon ayat kasabot tayo noon. Dua ayat kasabot tayo. In aramala hitagpalakom sin Allah Ta'ala. Siyabot sin Allah Ta'ala. Bima kasabat aydikum. Bima kasabat aydin nas. Sino na maksud sin ayat karwa. Ini katanlin na sin hinang mangi sin manusia. Hangkan na piyawajib sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hama nga ulama. Hama nagkatawasa. Nanamarinta. In alam rin ma'uk. Warnahi anil mungkar. In pagdaat tayo ng barayaw, sa alta in panlani, rin ng mangi, kaya bihaini in magjato tayo mo daara na Islam, bangdi na manglang, in mga sila tiyawagin ang manglarang, dahil na mga udawa, ilan sa mga ulama, kanto, lumahil na, sumaplag na, in hinang bukong barayaw kasing bumi, hangkan na tiyawagilan, in tiyak-tiyak sulan ng katur niyo, ama halam sin kau, halam sin bayi, nakura halam sin kaunan, in manglang kita niyo, haanak asawa na to, karayat halang simula, in papainsakong dahil ng bukong karayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Karena in adar o waktu, bukong hadlaw akhirat, pagpananam sin Allah ta'ala, di pa hadon niya, magmanyatakan na in pasiksaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Bihayan mga tayo mag-aaral na Islam, invite sin Allah tabaraka wa ta'ala, hangkan na limabdaw in kajalwakaan di habaw sin gumiini in halubilo di habaw sin gumiini karena sin kakahinang sin manusia lang sin Allah ta'ala yudikahum ba'dal ladhi aminu la'allahum yarji'un hasupaya hitananam sin Allah ta'ala kanila in kanibanan din mga bunga sin kakahinang nila mangi la'allahum yarji'un in maksud lang sin Allah ta'ala hasupaya naman sila makawatog magbalik maun pakabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Maman sila makapagtawat katuhan na mula namin. Amo ya din maksud sin Allah tabaraka wa ta'ala. In hasupaya kita niyo magkawin maun pakaridaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Karena in Tuhan na mula namin ukab in lawang tawat. Yung ukab niya sa kain wala pa niya maut in waktu amo hindi naman jaritay maun sin Allah ta'ala yung pagtawat sin tiap-tiap si ulakan. In Allah tabaraka wa ta'ala mabaya hakato niyo katan. In magkabalik kita niyo magpakabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Dirihan kita sin Allah ta'ala yirikab in lawang tao at hakato niyo katan. Papilang kaunan natin kagahinan sin parkala di kabayan sin Allah ta'ala. In Allah tabaraka wa ta'ala dirihan ko waktu makapagtawat mo kaniya. Na ayaw ko tinarapay mo da agama Islam dumatungin waktu. Amon mabaya na ito magtawat sa di na sin Allah ta'ala tayo mo ni pagtawat. Kaya ang binasa, mawala na ka magding pagkabayan sin Allah ta'ala sa di na tayo makunsin Allah ta'ala yung pagtawat. Hangkan na, in Nabi sallallahu alaihi wasallam na maita, lawniya inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bin layl liyatuwa nasi'un nahar. Wa yabsuta yadahu bin nahar
liyaqaiba musli'il layl hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. In baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabunnakum Allah tabaraka wa taala buklad ukam in limania. Limania mulia yaliku bijadalihi wa adamatihi. Amun lima sin Allah ta'ala tumut pagkabasaran niya ng katinggihannya bihuklad yung ukam sin Allah ta'ala limania. Harun hasupaya dihilan waktu tapagtawatin in mga tao nakahinang singkangian hadba. Demikian yung ukam sin Allah ta'ala bihuklad in limania. Haadlaw hasupaya dihilan chance magtawat in mga sila na kahinang palbisan sa tungaan doon. Ano yan tibet si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarong sa adlaw bang kumawaya magtawat katuhan na bulalamin. Iukab sin Allah ta'ala inlawang supaya kau welcome niya kapag tawat mo ang punon sin Allah ta'ala ang paldosahan. Ayaw hadya ko kumagad magtawat amon di na tayo maon sin Allah ta'ala in pagtawat mo, siyabot si Nabi SAW. Mahali po sa sinabis, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, masimasing Allah tabaraka wa ta'ala mangangkod, ang mga ipon niya mabaya magtawat kanya, ay sibo da nakahinang doon sa sindo, atawa sin adlaw, ang punong sila sin Allah ta'ala, nang sila mabaya magtawat patawad ang bulalamin, sarta in-inimanoy tuyad, in pangampun sin Allah ta'ala, mabaya ng pagpapaampun, hingga sampai gumawa na lona in natasuha din hasadlupan niya. Bang in suha sumilap din hasadlupan, minsan patautuan nagdangon nagtanis magtawat patuhan na bulalamin, di natay maon sin Allah tabaraka wa ta'ala pagtawat mo, hanggang na magtawat kita, hawak to, ikapagguna pa in pagtawat mo, karena in Allah tabaraka wa ta'ala bayang ulungon, bayin ang punon hati-hati siulakan ng kapo niyo, ano yan tumatay mo arabay sa babang pagpatungon si Allah talagang mga aramala, pasupaya in kita niyo mapukaw, dahil nakaligapan sing kita niyo, amon tiyalo pahan na po nintuhan na bulalamin, nalilap kita niyo simparhiyasan dunya, pagpatawid ang papagpatawid singkatan, kawayaan, kanapsuan sin dunya ini, parapon in Allah tabaraka wa ta'ala, dirihilan ito waktu papagtawbaton mo kanya, supaya makapanganal kau sin pag-akhirat mo, sin pag-arama mo. Amin sumanyang inmano siya din niya akhirat doon na pag-arama sa wasa haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mau na pag-ibadat patuhan na bulalamin. Pag-ibadat tunggal mo kaniya amin himinang sindaatan sarta lumayo sin liangan inyad tukatan maksud hamkan kopya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na intininggal sin tianglangan sarta bogbukan inuuno na dia akan sin Allah ta'ala amo yadpin pagtaron ibadat pagtaat pa Allah tabaraka wa ta'ala maksud piapan dari ko sin Tuhan na bulalamin wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun wala ko piapan dari lang sin Allah in bangsa jin dengan bangsa manusia maksud uno bang uno malengkan in maksud piapan dari ko sila supaya tunggalon ako pagpag-iipunan amo na in makasindaakan sarta lumayo sin uno-una pianglangan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathir amma ba'd. Mga palangwan mulia haaramasin Allah tabaraka wa ta'ala, murah-murahan matarabilang kita nyo rin mga ipon sintuhan na bula namin amuin masi-masiing kabuka yaun habi kita kung sing kita nyo
Karena intag mabuka po Allah tabaraka wa ta'ala, amoy yan sababan, tikalapas kako ni uring haadab murka sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amoy yan, inkabasin Tuhan Rabbul Alamin, in malapas kita rin haadab niya. Malapas kita rin haadab murka sin Allah ta'ala, bang in kita ni ugawgot in pagmamabuka patuhan Rabbul Alamin. Hati si pagmabuka, pagbalik-balikan singkay, hatas si mimba diha ini. In pagmabuka patuhan Rabbul Alamin, amin tiutat sin Allah ta'ala kaymu, ya ayuhalladina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya kamu mga beriman, kabuka kamu pa Allah ta'ala. Sinmaktan sa bunal pagmabuka. In pagtawakon haqqa taqwa mga tayo muda agama Islam, amunain an taj'ala bainaka wa baina adabillahi wiqaya biimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. In pagmabuka matan pa Allah tabaraka wa ta'ala, amunain himinan ka wa antara mo. Iban ha adab sin Allah tabaraka wa ta'ala, harugay iban asto sin Allah ta'ala, himinan ka tanin. Himinan ka tanin, ha antara mo, iban adab sin Allah ta'ala. Unin tanin, biimtisali awamirillah. Lagay rin hapagbogbog para akan sin Allah tabaraka wa ta'ala, parang buson hagin hawabaran. Inda akan sin Allah tabaraka wa ta'ala, wagtina binawahi, salta layuan tangkisan. In uno-uno na pianglangan sin Allah tabaraka wa ta'ala, dito hadto, masampul na mo in kabuka matan, amon tiutat kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin, karna in pagmabuka matan pa Allah ta'ala, amurayad to tayo mo da agama Islam, iminang sindaakan, lumayo ding haliangan, amoy din tiutat sin Allah tiap-tiap beriman, ayaw magbabuka, among pagmabuka ula-ula, pagmabuka hakalalanguran, sa intiutat sin Allah ta'ala kayo mo, bang ko mag-ibadat kaniya, bang ko magmabuka kaniya, pagmabuka matan patuhan Rabbul Alamin, hasupaya madawhat na tuing kasanyangan dunya, lagi luwa kasanyangan haadlaw kana iaangot sin tiap-tiap beriman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadi al hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an ma'suma, fatafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma, waj'alna ya Allah min mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamiri wattiba'i sunnati nabiyyik wa sinabi nawahi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ala salatikum yarhamkumullah.